paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Chip, ay ayaban na ka ni Kapitan. Apay ka no, muklaw. Tsak amo nagpuskul mat di eggam na apapapail. Madanagan ako na. Apay madanagan ka. Sigurado asurwan na ko ni Uncle Kao. Apay, di mo kaya't asurwan na ka. Diyak kaya? Kaslamat nga min seryoso ti rupa ni Uncle Mau. Anya? Nakarupangat. Nagsabat dagiti kiday na. Ah? Di nakpayrinog yan asinurwan? Agong ungetan? Anya nga iti aramidan itan, Chip. Kapilitan na mapanak iti balayda. Good luck, Chip. Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay study wrong. Ha? Adan study room dito'y balayaw? Ay katuan Nangaramid nga ron ni uncle mo iti study room yaw. Awan mo't iditi study room dito'y balayaw Ide. Agam no ita, addan. Ay, anya nga iti adday di study room yaw. Ni uncle mo. Anya pay? Inala namat jay dua abalunot ko. Anya? Jak ammo no pangaramatan na kadagi jay. Isa kunti pangaramatan na kadagiti balunet mahawantay. Ubo nagkakwarog. Itay pangururayan ka. Rugyan na ka dinasurwan ang kail. Una. Tugaw ka iti abay ka. Ha? Apay ngayon nakaparabaw mo't nagita dua balunet ni antay. Siyempre, pang balunet ko kan ka. Ang kail, excuse me sir. May I go out? Na, Umisbuak pay. darasam. Tamang rugin, ti panangisurokin ka. Naimbag pa'y kan kamare. Taday talagpas pasyar ter aramidam. Kay awan mat nga min taramida. Hay, no siya, kaadaw tas asikaswag. No saan nga ije barangay hall ti ayan ko, addaak dito tersenak. Jak pa'y ka makainanan. No siyak maray ay kat parelax-relax lang. Amin kami ije barangay, busy kami mare. Agraman ni Kapitan. Oo, anya ngay mo't ti pakabisbisyan ni Kapitan. Kano'y suro na kano ni Kwarog. Nalakalang matagisuraw. Narigat mo't amare. Panagkunak, marigatan ni Kapitan amang isurukin ni Kwarog. Oo, nalakalang day tamaray. Umasidag kanyak ni Kwaraw, tasurwak. Mamin ano, matlaang ay asurwan ni Kwaraw. Uncle, makabasa akaon. Ha? Nakaturog matan ni Uncle ko amang isursuro kanyak. Ay na, Kwarog. Agur-urok matan ni uncle mo. Nga ron antay. Isursuro naklangit ay. Ang agur-urok matan. Kasano nga rod ang masuruan na ka? Awanan na. Maturog langan. Sana balay. Amok matan ti agbasa. Ay, kwarog. Ay na. Awan ni Kwarog. Nagawidan. Apay nga, katsursurwa. Di mo ammo aya nakaturog ka. Nakaturog ka kaya? Katuan mo, Ahaw. kaririing mulaang. Kasanungay nga rod ang masurwam ni Kwarog, no kastamot ang maturog ka. Ay, darigat gayam tagisuraw. Na, di mo pailan narugyan asurwan ni Kwarog, ang kunam anarigat. Kumatangak man iti tinapay kagawad.
nabisi na ka nagbasa. Talaga ang makapabisin ti agadal, Kwarog. Kasapulam ti mangisurukan ka, Kwaraw. Kitsyak data. Ha? Amo mati agisuraw na natuyang? At sigaw nga gisursuro Kwaraw. Na? Nagisuro ka na ya. Un nga rod nabayagtan nga agkumare. Ingam, itala na amak ang nagisuro kagayam iden. Ay so, siyak ti denggam, Kwaraw. Saan nga uray asinuladitan? Iso ano kasapulam ti mangisurukan ka? Siyak! Ni nanam at tuyang ti asidgam. Kwarog. Nakatugawak dito yung abay mo, Uncle. Ayaban nakpailang man. Ay, isa ka nakita. Ay, Agtugtuglap ka man ngaminan. sige na. Sandan nagsayang iti oras. Suruan na nga rodan Dati surok itakit. Kataan niya, Uncle. Ha? Uncle? Uncle? Ay, agur-urok ka man ay. Nagbiit mo't na nakaturog ka. Ay, yaplaga mo ni uncle mo, Kwarog. Ikamutan itipungan na tamaturugan. Di na konsorwan? Ay, awanan. Di nakabailan timang surukan ka. Ano kasta? Mapana ko nagpasuro kini nanatuyang. Amo ayan ni Marituyang ti agisuraw? Isumati ko nana. Ala, mapan kangarod kan kwa na, basta lakat amo na. Ang, jakmat na puutan anang isuro ni Marituyang. Uray na minsan lakuma. Kwarog, makabasa ka. Nayulo mo, nagitin suraw. Ay, na. Anya tinsurum kan kwa na. Kat naturog mat tinaramid mo. Kunat man no sinurwak ni Kwarog. Ay, bye-bye amon. Karitem tumot ngamin ti mangisuro kan kwa na. Hanggang naglaing ka matamaturog. Jakman ambo. Bapay akas tuyak. Ay, Kwarog! Saan mon nga ayaban? Tanapanan nagpasuro kan ni Marituyang. Asino jay ko nam nga urayam diti tersenak, Marituyang? Ni Kwaraw, Maray. Ni, isunsamot ta sumunga din. Ay na, ay! Kunak tumag. Imbagak ngamin kahit nga umay ditaw. Ammo masika ti kasapulan na. Kwaraw! Adag ditaw! Awit na mangagpaiso ginagado nga adalan na, Mare. Nanatuyang! Apay, Kwaraw! Umaya kag pasuro kan ka. Idi ko mapay Ado ko man tinaadal mo. Ay, Marituyang, damagak manan kan ka. Ammom aya ti agisuraw. Unmat ngagpaiso na natuyang. Ammom ka diti agisuraw. Kita man day tapan ng sabsabidong mo iti panunot ni Kwaraw, sika, Marikwanang. Ay, Kwaraw, sa anak ngagboluntaryo amang isurukan ka, no jak mo ti agisuraw. Isumat ti kunak. Umay kan, tarugyan tanti agadal. Wan, nana. Apay ngay anana. Ha? Siyempre di mo't nanatuyang ti awag ko kan ka. Madam ko na mata. Ha? Na, Madam! Ay, wan gaya man niya. Madam. Rumbang laang. Sige, rugyan tanti leksyon mo, itangal tao. Talaga gayam amang isursuro ni Kumarita Atuyang. Uy na ron, nakaskas daaw. Ay, saan kan amas daaw, Marikwanan? Adumot ka ti saan tangam, mau maipapan kan ni Marituyang. Ay na, naglaing ka magaya. Ay, makigapas kan makiraeplaeng ta mo katrabaho na iday. Wan, hanggang kita umare. Talaga mat asursurwan na ni Kwarog. Na, ang kinatawadan. Ay, kat mayat mat kit di tapno sana makaturog ni Kwarog. Ay, Marituyang! Ay,
Anyat kat katawaan nyo dita! Anya ngay nga mintikat katawaan, takwaraw. Jaka mo Ay, Si kamot ti muna nagkatawa. Na, sige, kwaraw. Na. Recess? Yay! Nay, dapat resist na. Igatawan na kung itumitinda ka. win nga raw. Wine, madam. Agreses dan, marikwanang. Ay, agawitan kwaraw. Ay, anyat orasan, marikwanang. Alas 4 na iti malam. Uy, kaslamot lang ang klase iti eskwelana. Alas 4, panag-aawi day. Buna, alain ton bigat manan, wine. One, ma'am. Hey, very good, kwaraw. Ay, agore ka. Atay pagakin ka, kwaraw. Ano day ta? Nasken nga iyara sa askukin ka. Ha? Ha? Manungay! Sige, madam. Sigay, inton bigat manan, wine. One, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye, classmate. And thank you, ma'am, for teaching us. Ay, goodbye, kwaraw. Sigay, agawid kan. Nakaon. Na. Maray, pag-eskwilaan nyo nga inton bigat. Ay, kat dito matlaang Anya di imbagam ken ni Kwaraw. Inyara sa has mo pa. Na. Agkatawa kay din. Ala, agawid akon maray. Ayun gayam. Pautangan naman kita. Na. Umutang ka man ako nakon. Bayadak to inton bigat. Sigurado nga addan kwartak inton bigat. Nangag kumare. Ada inyara sa as ni Marituyang ken ni Kwaraw. Na, anya ngay nga taday jay nga inyara sa haas na. Jak amo ngem ada in songbat ni Kwaraw. Manaw kunana. Na, kwarta nga rod Agsingsingir samot ni Marituyang. Ay, win anya. Manungay nga tatisingiran na ka ni Kwaraw. Ay, day tati jak amo maray. Sana balin nga agsingir ni Marituyang. Basta makasursuro anaimbag ni Kwaraw. Sa bagay matkit di mare. Oh, anya ngay inteng. Naimas matlaang tiinlutok asidaan. Enteng! Ay, nakaturog ka manan? Agreeing ka! Ay, mangmangan ka. Hanggang unay matanti kasta. Agtuglep ka pa yan, itisangot ti panganan. Malaldawan pa lang, nakaturog kan. Gagagay nga ron ti lumakay. Di ka na maawatan mo na taon. Ne, nagsapa ka maten Marituyang. Ay, katsiyempre mistra nga raw jacket din sa paan. Day tantay estudyante. Good morning, ma'am. Good morning, tao kwaraw. Okay, sit down. Rogyan tante ag klase, madam. Wano, resist pa iti umuna. Ay, katagklasitan adagos tapno saan amasayang ti oras. Sige, madam. Umuna sa ludsod ka. Ha? Agsaludsod ka adagaos. Awan pa'y matinsuram, madam. Isungarod nga agsaludsuda ka. Umuna sa ludsod. Agdengag. Sige, ma'am. Anya ti umuna sa ludsod? Asinaw, tipim matay kin ni Magellan. Ha? Sino ngay nga ta? Asinaw, Sa anak pa'y mat-anay-anak idya simpaw. Diyak mo, sigay, ibagakon tisungbat na. Tipim matay kin ni Magellan katawan sa balay no saan anay. Ibaga mo na, madam. Ni Kapitan Intayng. Anya! Naa. At na pinatay ni Uncle Kao. Oy, mare. Saan ka makibiyang dito'y marikwanang? Madama ak nga gisursuro. Iso nga guli magka. Kasano ajak makibiyang kat kamalimot ti sursurom. Kahit asino ngay nga ron tipim matay kin ni Magellan. Alaman? Asino pa'y kuma? Ni ka ba daw? Nagapo amang kail. Hops! Ha? Ay,
Napanak man nag-jogging. Tapay. Tapno saan ako nagtuglap no surwan ka. Sakto ti mga surukan ka. Nalalaing ako araw. Wanang kail. No ni Marituyang, awan Surwan na ka iti linuluko. Jakon kaya ti agpasuruken kwa na. Sa bali mo ti surusuro na. Sakit agsingir pa iti bayad. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at matlaeng no si kaamis mo ti mangisurukin ni Kwarong. Ala, anusam asurwan ti kaanakam. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanggag.